Саида, знаешь, что важно в нашем бизнесе? Это правильно ставить цель и, несмотря ни на что, идти только вперед. И успех придет сам собой. Вот поэтому наш проект и называется «Цель и успех». بله اپاجان در کار ما مقصد خود را درست انتخاب کرده با صبر و تحمل بوده به یکم مشکلی نگاه نکرده تنها به پیش حرکت کنیم آن آرزو و نیت‌هایی که در گوشه خیالمان نبود انشاءالله تعالی میرسیم انا برای همین ما проект خود را проект цель и успех نام کردیم. Друзья, к сцену приглашаем наших консультантов. Юсупова Садбар, Мусоева Саломат, Джумазода Фарзона, Ясаулова Зарина, Саидова Хадича, Каримова Зайнура, Хосимова Саидабону, Иброхимова Мамджуда. Пожалуйста, девочки, выходим на сцену. Аплодируем нашим консультантам. Холназарова Парвина, Шукронай Шамсидин, Каримай Гулистон, Нозимова Мунира. Эмомджонова Мухаддас, Зиодулоева Сангиджон, Ганчалова Саида, Рахматова Робия, Саторова Фариштамо, Ашурова Мизорамо, Рахимова Зухро, Холова Фариза, Азимова Шаходат, Давлатшоева Рушона. Пожалуйста, девочки, выходим на сцену. Доставайте телефон до ряда. Тест сурат гирем. Метумен сурат гирикне. Консультация дастири метне. Следующие консультанты: Абдуллоева Шахноза, Абдуллоева Дильноза, Абдуллозода Шахноза, Махмадиева Гулдастан, Маликова Тамано, Аминбекова Мехрубон, Холзода Мунира, Муллозода Фариза, Шарипова Озода, Джалолова Шахноза.
Нуридинова Дильбар, Асророва Сабоха, Муминова Гавхар, Муминова Сауда, Давлатова Майрамби, Рахматуллоева Садбар, Ибронова Фарзона, Абдурахмонова Парвина, Рустамова Дилафруз, Хосимзода Махасти. Пожалуйста, на сцену консультанты. Апау парая нисканика в клубе Гоишко. Так, переведите консультантов. Ваши аплодисменты нашим консультантам. Девочки, занимаем свои места. Следующие консультанты. Наимова Халима, Мирзоева Джамила, Джалилова Гулрака, Аминбекова Мехрубон, Мулозода Фариза, Зиёева Фотима, Баротова Судоба, Табоймуродова Давлатой, Хадамшоева Назира, Хадамова Фурбонгул, Абдурахмонова Насиба. Пожалуйста, девочки, выходим на сцену. Друзья, сейчас хочу представить вам менеджера компании Faberlic, очаровательную Ксению Дадуматову. Ксения помогла нам в организации этой конференции. Друзья, поприветствуем Ксению! Спасибо большое, Ксения!
лидерони азиз, инак спикери навбатӣ зане ки барои кор дар ширкати Фаберлик ягон чиз монеаи кораш намешавад. Новобаста аз он ки ҷавон асту боз кори давлат мекунад, ҳам старши директор дар муддати кӯтоҳ шудааст. Бо кафкӯбиҳои шумо пешвоз мегирем. Холназар ва Парвина. Парвина марҳамат. Старший директор компании Фаберлик. Муддати 1 сол мешавад ки кор мекунам. Мехоҳам ки камакак аввал дар бораи ҳаёти зиндагӣ нақл кунам. Баъдан чӣ қадар кор омадам, чӣ қадар кора пеш бурдем, ба ин званиёи боло баромадем. Ба шумо мефаҳмам. Ман 32 солам, модари 3 фарзанд. Як духтарак ва ду писарак. Ман пеш вақте ки дар Фаберлик кор мекардам, ман дар кафе кор мекардам, дар Россия зиндагӣ мекардем, ҳамроҳи азизони дили худ дар Россия кор мекардам, кафе Қовур. Барои ман беҳад қиин буд, дар хона буда ки майда боз кор рафта меомадам, беҳад душворӣ мекашидам. Гарчанде кор мекардам ба азизои дили худ, лекин хуши ҷонум дар фарзандон буд. Мехостам коре биёбам ки дар хона нишаста бо ҳамроҳи фарзандони худ кор кунам. ютубро тамошо кардам, апаи Саидаро дидам ки беҳад зани меҳрубон, беҳад дӯстшон доштам, дар кор даъват мекард барои Фаберлик. Рости чандин занҳоро гуфтам ки мехоҳам ки кор кунам, мегуфтанд ки ин кор дурӯғай, ин Фаберлик ягон кас оид нагирифта, ин намегирад. Лучше ҳами хубтара ки ҳами кори худатро давомти. Бо дил монда мешидам. Дидам ки апаи Саида боло рафтеста. Уже ман инро дӯст доштам. Гуфтам ҳарчи бодобод, вақте ки ман ин шахсията дӯст доштам, мехоҳам ки ҳамроҳаш кор кунам. Занг задам дар рақамҳои WhatsApp-шон, суҳбат кардем. Беҳад зани меҳрубон ва лафзи ширин мара кора фаҳмонд. Ман ҳамин кора муддати 1 сол меша ки кор кардестам. Аввал кора ман азизаи дили худам сар кардам. Ҳамаи мо ба хештавори худмон азиз ҳастем. Вақте ки даъват мекунем, даъвати моро ненамеган. Сар кардам регистратсияра азизаи дили худам, апа ва хоҳар, дугонаҳом, рафиқом, хештаворо регистратсия кардам. Дидам ки барои ман беҳад осона кор дар хона ҳамроҳи фарзандон нишаста кор мекунӣ. Апаи Саида, апаи Моҳираҷон диданд ки ман кор кардестам, командама пеш бурдестам, боз ёрдамои худшона ба ман расонданд. Мехоҳам миннатдори худма ба апаи Саидаҷон, апаи Моҳираҷон расонам ки беҳтарин духтаракора насиб гардонд. Духтаракое ки беҳад чапхона ҳамроҳи ман кор мекунанд. беҳтарин командаи хуб дорам, духтаракои нағз дорам, духтаракои қатъи ман кор мекунанд, беҳтарин духтарако ҳастанд. Апа ва хоҳарои зиёд ёфтам дар ин ҷода. Миннатдории ма ба духтаракои зебои худ мерасонам. Мара мешинаванд, бисёриёш дар ҳамиҷ ҳастанд, бисёр дар Федератсияи Россия ҳастанд. Мара мешинаванд, миннатдории худма баён мекунам барои духтаракои азизам. ҳарчанд ки таърифам кунам камай, беҳтарин духтаракора дорам, беҳтарин настанцияи зебо дорам. Мехоҳам ки табрики худма расонам, миннатдории худма кунам ба апаи Моҳираҷон. ҳазор раҳмат, ки моро дар ҳамин кор даъват кардем. оиликои хуб нағза сазовор шудем. дар хона нишаста ҳозир кор мекунам, ба ҳазор дигар кор намерам. дар назди фарзандони худам раҳмат мегӯям апаҷони Саида, апаҷони Моҳира. мехоҳам ки апаи Саида ва апаи Моҳирара табрик кунам аз номи худам. апаҷон, шуморо ба саҳна.
инак шахсоне ки қадамҳои нахустини худро дар ҷодаи кори компанияи Фаберли гузоштанд, ин шахсо киҳоянд? Бале, ин шахсон стажи консултантҳои моянд. Ҳоло фурсати он расидааст ки онҳоро ба рӯи саҳна даъват намуда ба шумо муаррифӣ намоем. Мирова Омина, бибисорои маҳкам, Шерназарова Мавҷуда, Марҳамат ба рӯи саҳна стажи консултантҳо, Камолова Фарзона, Давлатова Лутфия, Ҷамолзода Зебунисо, Басона Муродзода, Маликова Таманно, Олимова Мунира, Сафарова Бунафша, Ғоибова Муниса, Абдуллоева Ҳуснигул, Юсупова Тоҷинисо, Ато Фарои азиз, кабхубиҳоро фаромӯш намекунем. Ҳар лаҳзае ки мо пайдо мекунем, шумо дастгирӣ кунем, ки мо ба дастгирии шумо ниёз дорем. Старшие консультанты Сафарова Хадия, Бурхонова Зульфия. Ваши аплодисменты старшим консультантам, девочки, пожалуйста. На сцену приглашаем старших консультантов Мирзоева Зулайхо, Икромзода Нилюфар, Алиева Гульшан, Рахматуллоева Раджабмо, Шаҳрои Раҳимҷон, Холова Нилюфар, Мискинова Субҳия, Ҳасанова Соҳиба, Бобоева Азизахон, Набиева Ишқия. Старши консультантҳои навбатӣ Зубайдова Гулноза, Алматова Назира, Мавлаева Марҳабо, Ҷалолова Басти. Марҳамат ба рӯи саҳна мехонем шуморо. Мирсолиева Азиза, Саидзода Озодамо, Қурбонова Гулзира, Ниёзова Ҳоҷибиби, Асроева Латофа, Қурбонова Шаҳроза, Исмоилова Маҳбуба, Фарангиз Ибодуллоева. Марҳамат ба рӯи саҳна бо кафкубиҳои бавар пешвоз мекунем.
Рафшон, Воибова Шаҳно, Гадоева Давлатподшо, Обидова Дилноза, Идиева Фарида, Разомова Сафаргул. Пожалуйста, девочки, выходим на сцену. Очень, просто я не буду уезжать, наверное, к черту. Димронова Сарвиноз, Хамидова Наргиз, Хамидова Манижа, Хамидова Ганджина, Мачидова Рухсора, Норова Манижа, Алимова Мадина, Алимова Мичгона, Джумазода Мухайо Мархамат Бокав Кубихой Балан Тешков. Следующие старшие консультанты: Йорова Замира, Разатова Ира, Абдуллоева Асалби, Джумаева Гулрухон, Саторова Дилором, Маджидова Хуснором, Шоева Шахноза, Саидова Марджона, Халимова Мухира, Бобоева Суман. Пожалуйста, девочки, выходим на сцену.
برگزارد، اینک بر روی صحنه انسامبل پدیده رو میخونیم. Уважаемые друзья, а сейчас на сцену приглашаем наших лидеров. Друзья, дойти до звания лидера нелегко. Это действительно то звание, для которого человек терпеливо работал. И знаете, сколько это баллов? 600 баллов! Да, 600 баллов. Давайте будем поздравлять и мотивировать до следующего звания наших лидеров. Наши лидеры Мунирей Фатхудин, Бобиева Ачагул, Даллатова Бунавша, Сафарова Ганджина, Сафарова Нилуфар, Облокулова Фарзона, Рахматулоева Анура, Саудатзода Мафтуна, Раджабова Шарифа, Рахмонова Нигора, Ибодулозода Шахмуза, Эльбоева Лола, Мирзоева Ганджина, Шаропова Наруза. Пожалуйста, на сцену наши лидеры.
و ملاحت، امید و مهیا، دولت و تخمینه، حلیم و زینوره، سلیمان و تخمینه، علی خانزاده بستی، حیات و دلفروز، شریفزاده ریحانه مرحمت. Шарифзода Райхона, Саид Джалолова Шарифа, Машарипова Дилором, Азимова Зульфияхон, Муродова Шахноза, Гадоева Малика, пожалуйста, на сцену. Хамидова Лутфия, Маджидова Рушона, Байдова Диловар. На сцену наши лидеры. лидер кишиден духтарон оиста осонай давида шуну ба званиҳои баланд мерасед. Барои ҳамин қадр ҳеҷ маҳал бовариро ба худ аз даст надиҳед. вақте ки ҳамаи ҷаҳон адқаз мекунанд аз шумо, нигоҳ намекунанд, шумо танҳо ба худ боварӣ дошта бошед, барое ки шумо муҳимед дар ҳаёти зиндагии шумо. ҳеҷ касро гӯш накарда танҳо ба пеш ҳаракат кунед. инак барои саҳна старши лидерони ширкати Фаберликро даъват мекунем. Абдуллоева Дилноза,
раҳматуллоева ҷамила бо кафкубиҳои шумо бешумед. ситорамоҳи фатҳии духтамиш ва ҳабиба, ашуру ва миҷгона, спикери навбатӣ занест ки барои ҳамаи мо намуна ҳастанд. дӯстони азиз, алҳол мехостам дар бораи як зани фидокор, як зане ки ба зан будани худ нигоҳ накарда, ба мушкилиҳои худ нигоҳ накарда, боз ба кори худ кор зам кард. ин зани қаҳрамон ки худ соҳиби 4 фарзанд мебошад, боз 4 фарзанди дигар аз ятимхона гирифта ба воя расонд. дар баробари модари меҳрубон будану зани хоксор, хушчақчақ, бонуи ҳунар, кадбонуи беҳамто ба рӯи саҳна қаҳрамони имрӯзаи мо, спикери навбатӣ, старший директор компания Faberlic Муминҷонова Рудобаро даъват мекунам. Ассалому алайкум, меҳмонони азиз. Ман мехостам историяи успехи худамро бо забони модарии худам ба шумо нақл кунам. Ман Муминҷонова Рудоба, старший директор дар компанияи Faberlic ҳастам. соли 2021 ба ҳамин ширкат регистратсия шудам, номнавис шудам ва то имрӯз дар ҳамин ширкат кор ва фаъолият мекунам. Ва ҳоло ман барои шумо камтар дар бораи методи кориам нақл мекунам. методи кории ман, духтарои азиз, ман бо YouTube кор мекунам, канал дорам ва просмотри он қадар зиёдам надорам, подписчики зиёдам надорам, лекин ҳамон рӯзе ки ман видео мекунам, яъне влог мекунам, албатта ягон консультантро регистратсия мекунам. ман бо ин чӣ гуфтаниам, духтаро, ҳеҷ вақт дилмонда нашавед, ҳама вақт ба пеш қадам гузоред. ва боз як чизи зарурӣ, духтарои азиз, ки дар командаи худ кор мекунам. Шаҳноза, Дилноза, апаи Гулдаста, Таманно, ба ҳамин хел духтарони активни кор мекунам ва ба ҳаматон хоҳарони азиз пешравӣ хоҳонам ва ба шумоён гуфтаниам, ки дар ҳамин ҷодои коратон ҳамеша муваффақ бошед. раҳмат. меҳмонони азиз, имрӯз як директори ман Аҳмадова Шаҳноза ба ин
конференция омада натавонистанд. Сабаб он буд ки Шаҳноза дар рӯзҳои наздик модари дугонӣ гардиданд. Ба хотири ҳамин ба Шаҳноза гуфтаниам ки илоҳо ҳамеша сарбаланд бошанд, хонаобод бошанд, дар ҳамин ҷодаи корашон муваффақ бошанд. Раҳмат Шаҳнозаҷон. باز همین میگه تا نقطه آخر از ما بلیت گرفتن، باز لیدرها باز دیگرها شام گرفتن، باز آمدن از همین جا خریداری کردن. اینک باز سترش لیدرانی ما با 4 تا دیگر زیادتر شدن. اشور و میشگانه مرحمت شما رو برای سر نمیخونیم. شای و زرنگار На сцену приглашаем следующего спикера Махмадееву Лудасту. салому алейкум хонавони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хушбахт ва саломат ҳастед. бархез то ҳамсари худ ба пои дӯст. جان را فدا کنم که 100 جان فدای اوست. در دوستی معالجه مرگ چیست نیست. دشمن به از کسی که نمیرد برای دوست. هاشا که غیر دوست جابد. چشم من دیدن نمیتوانم دیگر را به جای دوست. سلام علیکم یک بار دیگر دختران. من میخواهم شخصا خودم از نام گروه کاریمون با سیده جان رجب‌آوا که این شخص بود که ما همه زنهای مهاجری تاجیک را و اینقدر پیشروی من از این کس می ندارم. خداوند از این کس راضی باشد. بعد من در گروه خود نستم که خود نیست در اینجا برای عزیز دولت و مینداری خود را بیان میکنم و شهنازه احمدова و دیرکتوری عزیزمون رودابه جان مومن جانова که این شخص البته زنی بهترین در جاده کار شب را شب نگفته روز را روز نگفته با همه گروه گلدختران کار میکند. این شخص
بهترین زن است، بهترین مادر است. ما از این کس می نداریم. خداوند از این کس راضی باشد و این کس پیش از همه خوشبختی، صحت و سلامت، تنی صحت و در کارهایشان بردباری ها آرزومندم. خوش آمدید دخترانی عزیز. ما از شما می‌داریم. رحمت به شما سعیده جان. همه این با سبب شما است. هزار رحمتی همه زنهای مهاجر را شما دستگیری کردید. رحمت به شما. رحمت آقایون هستم. На сцену приглашаем наших вице-директоров, целеустремленных. И вы знаете, друзья, до звания директора остается один шаг. И давайте поприветствуем наших вице-директоров. Абдуллоева Шахноза, Турсунова Зарина, Шарипова Идигул, Олимова Манзура, Мирзоева Ганджина, Махмудова Фарангиз, Мукимова Паймона, Хасанова Мехрангиз, Бобоева Ануша, Махмадиева Гулдаста, Нумонова Мухаррама, Максудова Мубура. Поаплодируйте нашим вице-директорам. Друзья, на сцену приглашаем старшего лидера Ятимову Медоход. И старшего консультанта Саторову Сайору приглашаем на сцену. Старший консультант Парвиней Сайфулловна
ба звания вице-директор расидан, старший вице-директор расидан на ҳар кас метавонад. Ин як қадам то звания директор мебошад. Дар командаи ман бениҳоят бисёр ҳастанд старший вице-директорҳо. мутаассифона бисёри онҳо дар муҳоҷират қарор доранд. танҳо як қисми ками онҳо ин ҷо ҳузур доранд. Дадабаева Мавзуна марҳамат шуморо барои саҳна мехонем. Амонова Муборак бо хафгубиҳои баланд хоҳиш мекунам моро дастгирӣ кунем бо хафгубиҳои шумо. ин ҳама меҳнатҳои мо тамошобинони азиз, аввал фаррои азиз баҳри шумо аст ки консултанту старши консултантҳои мо бениҳоят зиёд ҳастанд ва мо умедвори он ҳастем ки баъд аз конференсия ва баъд аз чорабинии мо ҳатман пешравӣ дар командашон мешаванд. Умедвор ҳастем ки баъди ин шумо кора бо сахтарак меқабед. Друзья, приглашаем директоров для получения бонусного чека. И эти директора по быстрому старту стали директорами. Быстрый старт – это значит двойной бонус, друзья. Приглашаем наших целеустремленных директоров. Мусоева Шахло, Даргозизода Мархабо, Саидова Тамано, Давлатова Мавлуда, Дадабоева Макнуна, Мухаммадиева Азиза, Метарбодова Гулсара, Абдуллоева Саида, Бозорзода Манижа, пожалуйста, на сцену.
Маруф, Рахматуллоева Муяссар, Хасанова Тахмина, Олимова Макнуна, Ибронова Шукрия, Давлатова Шахринисо, Хакимова Мамура, Саидова Басона, Бозорова Мавджигу, Хамидова Зарина, Гулнозаи Давлатали. Hola, kameramen di mana? Mas Mola, kamera başka. Hayır, şuna son kadar. Meşa, meşa. Ne meşa? Çok mu yapıyorsun? Çok kolay. Директорҳои навбатиро барои саҳна даъват мекунем. Муъминҷонова Рудова, Назарова Гулноза, Савринисои ҳар як командае ки дар компанияи Фаберли кор мекунад, бозиҳои худро дорад ва яке аз бозиҳои командаи мо он аст ки касоне ки статуси директора мегиранд, лично аз ман ангуштарини тило мегиранд. Вақте ки ман звания партнерия маҳкам карда будам, бисёре аз онҳо дар Федератсияи Россия қарор доранд. Тариқи онлайн ман барои онҳо ангуштарин дастафатро хонашона карда будам ва шахсоне ки баъди звания партнерии ман звания директория гирифтагианд, имрӯз дар ҷамъомади мо қарор доранд. Марҳамат шуморо барои саҳна мекунем. Абдуллозода Саида, Шоева Рухшона, Ҳусейнзода Фарзона, Кароматова Ширинмоҳ, Назарова Гулноза, Тураева Азола ва ҷошон худашон омадагианд. Модери меҳрубон шуморо ба саҳна мекунем.
ملازمتی داریم و کار نمیکنیم و در کمانده ما زن است که از ناحیه اسفره بجان از ناحیه اسفره آمده که استرافشان باور میکنید در همین پلاژینی همین قدر هم دور آمدگن. البته ما این گونه شخص را حرمت میکنیم، جای خودشو ندارن یا در حیات زندگی ما. اینک من میخوام که اپا جان شما تو دیرکت را نرفتم، من میخوام که در این звание старший лидериton برای شما انگشترین اطلاعات توفیق کنم. Mana yang jauh tapi